Carbing Long Term Council CM ang hoya pantuliram rong hang nomination na lok kejo. Congress at tumbali po tarlong election review may kang ni. AGP pen kedamtang Carbing Long Term Council kiliga pathak kachingwai. Cardom nili Carbia berta tan mang thare chesong teron non bertang ton pen RJ tham. Carbing Long Term Council akimi CM ang hoya pantuliram rong hang Jakong Trok Arni nomination nalo Legislative Saikam Deputy Secretary Birsing Tiarideng si Pipajer Ponlo. Akimi CM kiliga panja kong Trok Arni adap kebra minute krepo por malom si tuliram rong hang nomination nalo Jokpon lo. Nomination nalo pangrumpet parpli Jokpon lo. Rong hang si CM kinang ji po alam along MEC Bank pli lapen MEC Bank pli etum chekroy dun renti. Carbing Long Term Council akimi Chairman Horan Singh Bita rong hang asang ho nomination nalo ke Jok damahot chetong dun. Number 22 Sarupatar constituency ang kang apartment Jakong ni Pai Trok Arnia nerlo porpai hinia porpen Balipatar Samuguri LP School at Chetailong Congress atum election review may kang ni. Sarupatar MEC Chunbang Muniram Teron pen kachepem pupona mayalong kasang terang pi Elis Teron pi KDMCC dun may pineru poma Teron pi Chunbang Bullet BP lapen Binu Borpotra Borgohay atum chetong dun. Mailong Elis Teron pi pen kasang terang pi atum lamkithan pon ki nona dihu Carbing Long Term Council MEC kilik laki ahok pet pen kali laki BJP atum kachong hupensi ki hai saidi pusi lam arpo. Ati Dr. Himanta Biswa Sarma election kaya nga porhod pen Carbing Long Bangsi nang duklong pen along-along ballot box kelar asay claim lo. Hadak arpu kedo kethege dinga tumapan anta tangka pen baisi nam thailo. Ati ke ong dunga timpen ballot box amokatami neplo. Bonta arpu kedo atum kroy Wang vesi lameteta arju wang vedetlo. Congress claim bang atum ning bilang ni arnamdu moarnisi putot Congress gov chewang tuji pusi aning pathya lam than. Second position pasante nilike recanting aphaneli diman ullo nilika chitana ja kondolo sitame kadam terang pia sansan ke ape abe pobe angpura be phlong abe amase alang liphan ke baida undalo jogosing tira chobai deblo lazila sana bang pu bang pi mate independent men ki thura tupan ke dilina ni tumpan pini penang than tikang daklo dangli tum chirap tumri athemala tum ke hai un e national aphan ke parendi pulante national si chidano nangko lapen national chi pai nai pulante national party si do thipnangdi nilina ni tuba phan pini nang than tikang daklo polling officer atumaning ke 829 pusi ke top kandele 930 ko na buti ro koko Lapen kewang chi pai pai chiklo Carbing Long ang kangpi arlo Congress Party ke pangtang tu Japan Grassroot pen District Committee on Party Election doji lasila soaphan mission a leaders kachetoy dun Japan non penchisik nang poputa lamthan. AGP Dipu District Committee Penjakong Po Arni Dipu Rongsupi Central Range Forest IBLong kedamtang Carbing Long Term Council kilikapathak chingwai chingsai pon. District Committee Maipu Samsing Kro Chephem Po Mailong Carbing Long Term Council kilik lapen ang thekek lang puthak chingwai dam. Kilikapathak kachingwai hud BJP aron pentong kilika chephai kaliputa songja tum BJP apan akoy pidam. Carbing Long along AGP kipang tang Japanta Mailong Lamthi Chiparai Pon. Kilikang Sai Amayalong AGP Asongja Puratul Teron Bhupen Hasnu Lapen Pinangana Songatum Chitong Dun Renti. Non malap so por apandhi na parman birta mo ington ponik sene. Cut News Channel ay hinpanang itong kanang tila at Practical The Talent Show.
the artist Kirby traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labangso show long interested plate ladak screen long kipi number along nang litung humri ignon. Dashwini classes Nagaon. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1 year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason sa Lampon Tanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along Longpon Igji. Kang sirtang kijun alang, Tharwe alang, Theso alang, kecho ajang tu, Tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Upthor pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu Longpon Igji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Dihe namo pipathot birtalo wangthulo. Jakoni phai pliarni Musori Uttarakhand along Association of Small and Medium Newspaper of India National Council meeting along National Executive 2017 to 18 ningkana parman akimi klemang phubang phie tumaphan ingwai ponlo. Labangso Association India dang pi along Small and Medium Newspaper kapaklang ponatuman 2017 to 18 ningkana parman klembang phubang phi Atumapan ingwai ponlo. Karbi Anglong pentekar arniwanga birta aluk kepaklang abang pumate chief editor long sing teronta chitong dun. Lapen non 2017 to 18 ningka na parman along alang lipan national executive along organizing
Secretary Arpusi Bakpono Pusi Birtan Long. Jakong ni Paipo Arni Poloni NS36 atawar pialong inotabang piapan bolero truck kapatong tekang pitpusi Poloni penili tumaperang ki cut news along Birtan ng pale. Mobile archok along diesel keroy ihuma bolero truck jakong ni Paipo Arni Poloni atawar pialong inot abang piapan kepatong ajok abang P aprandam jido ES09 EC0591 bolero truck katewar abang adimpen kajoy puta keton kelang atumpen birda ke ap aham pangapan kan pachini Polonia long ke poabang piamen Poloni asor bari le tepi bosi patini alang li Polonia long sig chilang bom hotsi amek chido birta bang kelapan si kang ton poniglo lai bom tha cut news channel domi thagme kurang tu